Kennedy yari yaratunze, yari umukire muri quartier bari bamuzi. Uyu mugabo rero novuga ati yari yaramaze kuba umukire akomeye cyane, kandi uyu mugabo abo mu karere bose baramwubaha. Uyu mugabo rero uko abantu bose bo mu karere bagira ibibazo, uyu mugabo bajya bamubwira ati rero habaye ikibazo iki n'iki, nimba ari umuntu yapfuye, agaca arungika amahera akavuga ati rero munyihanganire, byangoye ko ndashika, nimba umuntu yagize mariage akabikora uko, muri make buri kantu kose kaba wewe yadanga amahera, ntabwo yahashika mama we ngo ari bize. Uyu mugabo rero yabikoze inshuro nyinshi, iyo hapfuye umuntu akama aca arungika amafaranga avuga ati mungirire imbabazi rero byangoye. Uyu mugabo umunsi umwe nawe haje gupfa umuntu mu rugo rwiwe. Ibi rero kubera abantu bose muri quartier bari bamubuzi bagira ati ujya mugabo iyo wabuze umuntu cyangwa wagize ikibazo kanaka, wagize mariage cyangwa buri kintu cyose wogira gituma ko abantu bo muri quartier ubatumira ngo baze, yaba mu byiza cyangwa mu bibi, ujya mugabo ntaboneka, ahubwo arungika amafaranga akavuga ati byangoye. Uyu mugabo rero uyu munsi yarabuze umwana wiwe. Abantu bose bo muri quartier bavuze ati rero reka natwe tumwereke yuko amafaranga adakora byose, tumwereke ko bijya akora ari ukwihenda. Abantu bo muri quartier rero baca begeranya amafaranga, bose umwe wese aratanga, bose barariha, barandika ko n'amazina, eka byose barashirako. Hanyuma baca batora umugabo umwe ati rero mushira amafaranga, umubwire yuko twese twabuze umwanya, byatugoye dushoboye kunukira amafaranga nk'uko nawe ahora bigira. Uyu mugabo rero ndavuga Kennedy umukire yaraje muri quartier, yari yabuza umwana, yari yapfishije umuntu, ararindira ko hoza n'umuntu n'umwe, kandi nkuru bayimenye arabura. Amasaha yakiguriye ko yo guhamba aragera gumatuma ko abantu abamenyesha bamaje turaje, ariko ntagiye n'umwe ashika. Uyu mugabo yatangiye kwiyumvira icabaye, nawe arakibura. Bityo nyuma aja abona umuntu araje yikoreye akantu kameze nk'agasandarusi gatoyi, arashika aragira ati Kennedy wihangane ku byabashikiye, natwe twumvise inkuru yanyu y'akababaro. Aha rero nje serukiye abantu bose muri quartier, amazina yabo ngaya bose byanditse n'amafaranga barishe ngaho imbere. Amafaranga rero bashoboye kuronka naya, mutwihanganire umwanya watugoye. Ndetse n'uyu atamubwira ati nanje rero engaya yiwanje ndavatiwe ndi bugaruke, cyangwa se sinzi nera nk'umwanya nzogaruka, sinzi ariko kuko umwanya mbona usa n'uwungoye, hari ibintu ngira njemwo, uyu nawe ahita agenda. Kennedy ese yicara ahantu ariyumvira agira ati none gabasha ibi bintu bibaye gute, bigenze gute, kumbe bibabaza uku. Jewe rero bafashe imwe nawe nkora baca barabingiriza, none ko je nabikora byibuze nkabikora haka akaboneka abandi, none je habuze n'umwe aboneka. Ariko akiko yumvira ibi n'ubundi umugore nawe aramubwira ati wibuke neza yuko wabikoreye bose, atanamo bigera ushika nakubwira ukavuga ati ibyo nibisanzwe, none daba ibishitse ngaha. Uyu mugabo yari cujeje cyane, arabona neza ko ibi byose yakoze yari amakosa, yuko amafaranga atari gushira imbere cyane, ahubwo umutima, ubuntu aricyo kintu cy'ingenzi cyane mu buzima. Inshuti yanje, uyu mugabo yari ciye ahantu aricurikira, ahita atuma ko babantu arabasaba ikigongwe, ndetse bamuca n'amande, bityo abona guhamba umwana wiwe. Inshuti yanje rero igihe cyose uzokwame umenya neza yuko mu buzima egome amafaranga ni meza, afasha byinshi, ariko burya amafaranga ntuzo yarutishe ubuntu, ku buryo buri kantu kose ari amafaranga gusa. Erega amafaranga ni meza, ariko hari ibintu bishobora kugwa n'amafaranga n'ibidashobora kugwa n'amafaranga, cyane cyane yuko abantu benshi bakunda amafaranga, ariko amafaranga adashobora kugura ibintu ibyo ari byo byose, cyane cyane itiro, apeti, eka ibyishimo n'ibindi byinshi. Rero gufata iyo umuntu agukeneye
akeneye wewe ukamuha amafaranga, kandi vyibuze wewe iyo uhashika bivanye n'ibibazo arimwo wari kumuhumuriza, wari kumubwira utujambo tumuturisha kandi akanabona ko wahageze, ariko ukaca umurungikira amafaranga. Egome bibaye rimwe kabiri birashika umuntu agafatirwa, vyaba vyumvikana, ariko burya biba bigoye cyane iyo bibaye inshuro nyinshi, bakaboneka ko vyabaye ingeso, bikaboneka yuko umenga ubikorana ubushake, bikaboneka yuko umenga kuba ubikora ndetse ubikora kugira ngo wereke abantu yuko urenze, cyangwa ukabikora uvuga ati n'ubundi bajya ntaco bongira, bari hasi cyane, nta n'ibintu byabo birenze umuntu yovuga ati nogenda kuraba, sinohagarika business zanje n'ibindi. Ibi rero ni ibintu bibabaje cyane cyane ku muntu aba yabuze, iyo abona abantu umenga ntibitayeho gushika ku rugo rwiwe. Burya urupfu ni ikintu kibabaza. Iyo wabuze ukabona ku rugo rwawe byibuze haraje abantu benshi, uraruhuka mu mutima ukavuga ati byibuze ndafise abantu banshigikira. Niyo mpamvu abantu yumvise ko umuntu yabuze bagerageza kujya kumuba hafi kugira ngo abone yuko hari abandi bantu bahari, adasigaye ari umwe. Rero nawe iyo wigize jokone ukaba wa muntu uvuga ati buri kantu kabaye n'amafaranga, jewe nta mwanya mfise wo genda guta, bizokurangirira bagiye nk'uyu mugabo nawo bamweretse yuko amafaranga adakora byose. Amafaranga ni meza, arakenewe mu buzima, amafaranga ariko ntabwo ari byose. Amafaranga ntabwo ari byose ku buryo wayarutisha buri kintu cyose ukabona yuko umenga ibintu byose n'amafaranga. Ntabwo wayarutisha buri kintu cyose ukabona yuko umenga aho woja hose ufise amafaranga wokemura ikibazo. Burya dialogue, kuganira, guhuza n'abantu, kugira umutima mwiza, kubana neza n'abantu, gukundwa, kwicisha bugufi, ivyo bita ubuntu. Ntabwo amafaranga ari ubuntu, ahubwo amafaranga ni igikoresho gishobora korosha ubuzima, ariko gikorosha ubuzima we nawe ubwawe woroheje. Ntushobora kwifata nk'ingurube ngo nuko ufise amafaranga ngo risha zo kumarira. Ntushobora kwigira ingumutsi ngo nuko ufise amafaranga ngo risha zo kumarira. Ahubwo burya amafaranga ni naco kintu gisaba n'amategeko menshi cyane ukwitonda, ukugenda buhoro, eka no kugerageza utuma aya mafaranga adasohoka cyane n'ibindi. Ndabakunda cyane rero, je banyita L6 Sinze waguteguriye kongera kugezaho iyi video. Reka nibaze ko wewe wumvise iyi video utokoda kanze subscribe, kuko nize neza ko muri video wumvisemwo inyigisho nyinshi zitandukanye, cyane yuko muri video wumvise neza yuko amafaranga adakora byose. Iyo abantu bari mu bibazo canke bari mu bintu kanaka, nabwo baba bakeneye amafaranga, baba bakeneye wewe, bisibye ko nawe ubwawe utogenda utabashiriye agatererano. Urazi no kuri invitation ko bandika ati vyoba vyiza muhashitse, bityo mugize n'agatererano muzanana bikashimisha kurusha. Ariko burya kugira umuntu ukabonekera amafaranga, ukamenga amafaranga akemura byose, ukabigira ingeso buri gihe, ibi navyo ni ibintu bibi cyane yuko wewe ari gukenewe kurusha amafaranga mu gihe umuntu ari mu bibazo. Ndabakunda cyane rero, banyita L6 Sinze. Reka duhurire muri video zindi zikurikira. Nimba uramaze gukanda subscribe turagushimiye cyane, ndetse nawe utarayikora reka umanze ukore subscribe kugira ngo duhurire muri video nyinshi zitandukanye. Ndabakunda cyane.